Experience. So basically, moi alopman wanderlust type hoy. So it was really amazing because I've always wanted to try new things, and Roadies is something I think everyone should try once. It is a life-changing thing, whether it be emotionally, physically, like from every way. Oh, so I think because একো মোৰ কানেকশ্যনটো একচুৱেলি মইতো মমৰ পেটৰ পৰাই হৈ গ'ল বিকজ মাই ফাদাৰ ইজ মাই কোচ এণ্ড মাই মম ইজ ৱেল চ' ইয়া চ' পেৰেণ্টছ ভণ্টিয়ে কাৰাটেৰ কোচ হয়তো আই এম লাইক বাউণ্ড টু ডু ইট ইয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আই থিংক ইটছ লাইক এন all way rounder tate apanak pressure ot rakhibo but still how you survive out of it. Maybe that's the thing Roadies teach you in life as well, ki under pressure how you get out of life, like how you do stuff in life. So life and Roadies has like a very connected thing. That's how I feel actually, for me especially. Bhabi bole ki ase etu to bhaba to like I don't think so, that's my concern. মই কি কৰি আছিলোঁ দেট ইজ মাই কনচাৰ্ণ চ' I feel like ফাৰ্ষ্টলি তাতে গৈয়ে মই ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ লাইক আই এম ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং আছাম চ' তাতে কাৰ্বি আংলঙো আহিল এণ্ড আছামো আহিল এণ্ড তাতে গৈ লাইক আই ৰিপ্ৰেজেণ্টেড কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ উইচ আই লাইক উইদাউট ছেয়িং এনিথিং মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ লাইক that's where I'm from. Task নাই মই তাতে গ'লোঁ জাষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দ্য মমেণ্ট মোৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো খতম হ'ল মই খুলি দিলোঁ এণ্ড মোৰ অভিয়াছলি ভিতৰত এথলেটিক ৱেৰ পিন্ধা আছিলোঁ চ' তাহাঁতি ক'লে যে কিবা দেখুৱা তো কিবা দেখুৱালৈকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ জাষ্ট গিভ মি চাম টাইম লেট মি জাষ্ট লাইক চেঞ্জ ইট চ' তেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত কৰিলোঁ একো কষ্টটো নাই বিকজ এথলেটিক ৱেৰ ভিতৰত অলৰেডি পিন্ধা আছিলোঁ চ' আই ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বেচিকলি এডভাইচ I think ito bahut basic hoy je for an individual you have to learn at least basic amount of martial arts. I am not saying ki swali honte koribo lage lora hok swali hok dujono ekeloge like basic khini hikibo lage so that you get that confidence je o kunba jodi attack korilo moi defense ot marim eneka nohoy je o moi maribo karone hikim but for defense like because even a guy gets bullied, right? It's not ki only girls get bullied. So I would like to say ki both the genders should learn like martial arts, like even at least basics taki you have that confidence if someone's gonna attack you you're gonna have that self defense technique thoda bahut. As a jodi eta normal individual as a woman if they don't do martial arts, right, I think I feel like ki somewhere or the other they are dependent towards the whoever that is, their dad, their mom, someone who is like they look up to, right? But a woman who do martial arts, they'll be like, even your mom ko eku nai ma moi asu nohoy moi mari dim kino ase. Maybe that's the attitude they carry, I don't know, but moi teneka feel koru. So maybe because moi martial arts koru, so maybe that's the reason, I guess so. So I think every girl should do it. Basically last year jetia audition hoy asil Roadiesor moi cousin or tar asilu Delhi. So মোৰ কাজিনটো ক'লে মোক যে ৰোডিছৰ অডিশ্যন গৈ আছে দি কিয় নিদিয়া মই কৈছোঁ ৰোডিছ কিয় মই কিয় যাওঁ দেন মোৰ কাজিনে ক'লে লাইক ইউ হেভ এভৰিথিং দেট ৰোডিছ নিডছ চ' আম লাইক নাই এইটো বছৰ নহয় নেক্সট ইয়েৰ যাওঁ দিয়া দেন নেক্সট ইয়েৰ আহিল লাষ্ট ইয়েৰ আহিল দেন মই অডিশ্যন দিব গ'লোঁ লাইক ঘৰত কোৱা নাই কিন্তু লাইক মই ভাবিছোঁ যে পাই লওঁ তাৰপিছত ক'ম দেন চামহাও বাই গডছ গ্ৰেচ লাইক আই গট ইট মানে হোল জাৰ্ণি oh my god jodi my whole journey kobo ase then like it be like too much but jodi moi short or jodi ko I think roller coaster nisina aji mane moi selection pai golu moi bahut overwhelmed hoy golu right tar piso next tate golu bhoy like bhoy lage ketiaba ki like oh my god aji moi work out nohole hol and again jete task ahe I'm like tete excitement to hoy and then like hetu how do I tell you that zeal hetu thake jala mujhe jeetna hai bhai to basically hetu feeling and then again like like jeta kunu na thake everyone is like everywhere and then you are in your bed at night ghorle monot pore ki like ghoru jabo mon so basically Roadies the whole entire journey was like a roller coaster ride for me but overall when I look back I feel like I did something that is like worth remembering, right?
So that's how I feel about the whole entire thing. And যেতিয়া মাজতে I even met one তাতে অসমৰো ছোৱালী আছিল জিমি ৰংমাই তাইকো তাতে লগ পালোঁ and yeah I felt good and then তাৰ পৰা এটা moment আছিল যে মই ৱৰ্ক আউট হ'ব লৈছিলোঁ তেতিয়া I was scared মই ভাবি ল'লোঁ যে মই shit মোৰ জাৰ্নিটো খতম হ'ল মই এতিয়া ঘৰ যাব লাগিব সেইটো ফিলিং was like something very different and I think সেইটো ফিলিংটো সবে জানিব লাগে and তাৰ পিছত when I but then যেতিয়া মই ৰিটাৰ্ণ বেক আহিলোঁ তাৰ পৰা যে নাই আজি তুমি ঘৰ নোযোৱা আজি তুমি থাকিবা সাৰ্ভাইভ হৈ গ'লা that feeling was like a comeback oh I did it মানে মই even though মই ঘৰ যাব লৈছিলোঁ মই বসি গ'লোঁ আজি so that's how and then that was one memorable thing for me but yes one more thing is like মই যেতিয়া টাস্ক কৰি আছিলোঁ তাতে ৱাল ভাঙিব আছিল it totally was like you know karate মই যদি karate নকৰিলোহেঁতেন maybe মোৰ হেতু confidence আৰু হেতু strength and হেতু movements বোৰ মই হেতু টাস্ক জিকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন and Prince sir he appreciated me so much like a you know like a child he lifted me up and like you know appreciated me so yeah so that's two feeling that was like amazing and then one was like when I came out yeah so tar pisote ghor ahilu ghor aha pisotu things were like amazing you learn a lot of things public or views juntu bosu you never experience exposure by I feel like I haven't done great I have done something but I think I have a lot to do more just going there I learned that I have to do a lot more so that's all so as I said my parents were like more coach hoy so it was always there like moi eneka nohoy je like moi beleg eta style korim papa honti asil so they guide me through it like I'm like totally under them